Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji, melanjutkan di surah At-Taubah halaman 204 juz 11 ayat 107. Jadi kepada sahabat semua disimak dan dipahami, kita belajar mengaji dengan nada pelan-pelan agar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia dan juga anak-anak kita yang baru belajar mengaji. Dan kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Dan semoga apa yang kita baca menjadi amalan tambahan di bulan suci Ramadan ini ya. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awud dan basmalah. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. Kita ulang sekali lagi. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin ghairun man assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhar ala shafa jurfin harin fanhar bihi fi nari jahannam
والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.